Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bamaramaje baravuga ko bagiye kwigarurira umujyi wa Bukavu. Muri aka kanya turiko turavugana urugamba rurakomeye cyane mu ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo guhangana mu buryo bukomeye n'abasirikare ba FARDC, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Afrika y'Epfo barimo kurwana babuza M23 gukomeza yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 basohoye amatangazo bavuga ko bagiye kwigarurira umujyi wa Bukavu bagashyira iherezo ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa na FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi muri uriya mujyi wa Bukavu uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Muri aka kanya turiko turavugana rero ndabamenyesha ko ibintu bikomeye cyane. Harimo kuba urugamba rw'injyana muntu mu ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bafite ibitwaro biremereye cyane bari ku muvuduko ukomeye cyane berekeza mu mujyi wa Bukavu. Uyu munsi M23 yongeye gutangaza ko yamaze kumva amarira ndetse n'imiborogo y'abaturage bo mu mujyi wa Bukavu barimo gutabaza M23 ngo ibatabare. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 yavuze ko M23 idakomeza kurebera kano kababaro ndetse n'imiborogo birimo kugaragara mu mujyi wa Bukavu. Lawrence Kanyuka yavuze ko M23 igiye kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu maze igacecekesha ubwicanyi bwose ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa na FARDC n'abambari bayo muri uyu mujyi. Mu gihe rero M23 ivuga yuko igiye kwigarurira umujyi wa Bukavu, birashoboka ko ari ibintu bitaza kuyorohera rwose. Igisirikare cy'u Burundi, abasirikare ba FARDC ndetse n'abakomando bavuye muri Afrika y'Epfo ubungubu nabo bamaze kugera ku rubuga rw'imirwano aho barimo gucakirana mu buryo bukomeye n'inyeshyamba za M23 hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ndababwiza ukuri ko urugamba rukomeye. Igisirikare cya FARDC muri iyi ntambara noneho kirimo gukoresha indege z'intambara. Indege zo mu bwoko bwa Sukoyi ndetse na za kajugujugu z'intambara zagaragaye ku rubuga rw'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Izi ndege zirimo guhaguruka mu mujyi wa Kisangani maze zikaza kumisha urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Birimo kwibonekeza ko FARDC yamaze kubibona ko M23 nta mikino ifite. Byanga bikunda M23 yatangaje ko igomba kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Bwana Lawrence Kanyuka yavuze yuko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo kwica abanyagihugu. FARDC n'abafatanyabikorwa babo barimo gusahura amabutike ndetse na za magaze mu mujyi wa Bukavu. Ibi byose rero ngo bigomba guhagarara ndetse M23 yatangije ibitero karundura bigamije kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ukorera mu buseruko bwa Kongo aravuga ko harimo kuba urugamba rw'injyana muntu ku ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza mu marembo y'umujyi wa Bukavu. FARDC, abasirikare ba Afrika y'Epfo ndetse n'abarundi bashinze ibirindiro bikomeye cyane hariya mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Amakuru atugeraho aravuga yuko mu gihe M23 yabibashije kwirukana FARDC muri bino birindiro byayo, nta kabuza umujyi wa Bukavu waba ugeramiwe ndetse ngo birimo kugaragara yuko uyu mujyi wa Bukavu rwose mu minsi mike cyane M23 ishobora kuwinjiramo.
urugamba rukomeye cyane ni urugamije kwigarurira izi pozisiyo za nyuma za FARDC ziherereye mu birometero 15 gusa werekeza muri Bukavu. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika ndetse ikaba irimo gusatira umujyi wa Bukavu, ndabamenyesha ko i Bukavu naho ibintu byadogereye mu buryo bukomeye. Abanyagihugu batangiye guhunga bava muri Bukavu berekeza i Bujumbura, abandi bakaba barimo guhunga berekeza mu mujyi wa Kamembe mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo kongera ko avuye mu mujyi wa Bukavu aravuga yuko abagwizatunga batangiye kuva muri uyu mujyi wa Bukavu, benshi barimo kwerekeza i Bujumbura ndetse abandi barimo guhunga berekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi cyane bajabutse umupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda ndetse baravuga yuko bagiye kwerekeza mu mujyi wa Goma banyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bari barahunze bavuye mu mujyi wa Goma berekeza i Bukavu, ariko i Bukavu naho umuriro watangiye kwaka, baravuga yuko bagiye gusubira mu mujyi wa Goma banyuze mu gihugu cy'u Rwanda, aho inzira zirimo kunyurwamo n'abantu benshi cyane nk'uko umumenyesha makuru wacu arimo kubitangaza. Hari abakongomani benshi barimo kuva i Bukavu bakanyura mu gihugu cy'u Rwanda bagakomeza berekeza mu mujyi wa Gisenyi, aho barimo kunyura ku mupaka uhuza Kongo n'u Rwanda berekeza mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Bukavu ibintu bikomeje kuba bibi cyane kandi kubera ko ubwicanyi bukomeje kwiyongera, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubusahuzi nabyo birimo gufata iyindi ntera. Abasirikare benshi ba FARDC ndetse n'abazarendo baracucitse mu buryo bukomeye muri uyu mujyi wa Bukavu. Barimo gukora ibikorwa by'ubwicanyi, barimo gukubagura bigeme ndetse barimo gukora ibindi bikorwa byose bya kibandi nk'uko sosiyete sivile muri Bukavu irimo kubitangaza. Abaturage muri Bukavu barimo gutabaza M23 ngo ibatabare vuba na bwangu ibakize ano mabandi ya FARDC ndetse n'abazarendo. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa kabiri nibwo abarwanyi ba M23 basohoye itangazo batanga gasopo kuri FARDC bayimenyesha ko nikomeza ibikorwa byayo by'ubwicanyi ndetse n'ubusahuzi mu mujyi wa Bukavu nta kabuza M23 izigarurira uyu mujyi wa Bukavu maze igacecekesha ibi bikorwa byose by'ubugizi bwa nabi. Uyu munsi ku igenekerezo rya 11 Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 yongeye kuvuga yuko M23 itazakomeza kurebera ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo kubera mu mujyi wa Bukavu. Iyi rero niyo mpamvu yatumye M23 itangiza imirwano ikomeye cyane igamije kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Muri aka kanya turiko turavugana urugamba rugeze mu mahina. Imirwano irimo kubica bigacika mu ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zirimo kugaragara mu kirere cya Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 nabo bambariye urugamba barimo gukoresha ibitwaro biremereye cyane kandi baravuga ko byanga bikunda bagomba guhondagura FARDC bakigarurira ibirindiro byayo biherereye mu ntera y'ibirometero 15 werekeza mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye muri Kivu y'Amajyepfo aremeza neza ko General Pacifique Masunzu nawe yigereye ku rubuga rw'imirwano. Imirwano irimo kubuza M23 kwinjira mu mujyi wa Bukavu irongowe na General Masunzu. Amakuru aravuga yuko General Masunzu ari kumwe n'abasirikare b'abakomando benshi ba FARDC ndetse n'amabatayo menshi yavuye mu gihugu cy'u Burundi. Aba bose rero barimo kurwanya M23 ngo bayibuze kwinjira muri uriya mujyi wa Bukavu. Amakuru kandi aravuga yuko abasirikare ba Afrika y'Epfo nabo barimo kugaragara ku rubuga rw'imirwano hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Afrika y'Epfo ikomeje kohereza abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo ndetse amakuru yamaze kumenyekana aremeza ko abandi basirikare bagera ku 1000 bamaze kugwa ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Lubumbashi. Aba bose rero ngo bagiye kuza muri Kivu y'Amajyepfo bakomeza urugamba aho bagomba kubuza M23 kwigarurira umujyi wa Bukavu. M23 nayo irimo gutanguranwa vuba na bwangu igira ngo yigarurire uyu mujyi wa Bukavu mbere yuko indege z'intambara za Afrika y'Epfo ndetse n'abakomando ba Afrika y'Epfo bafata ibitwaro byabo maze nabo bakajya ku rugamba.
Hari amakuru avuga yuko indege z'intambara zaba zigiye guhaguruka zikarasa M23 nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Gusa uyu munsi ntabwo Afurika y'Epfo yigeze ikoresha indege z'intambara. Abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo kugaragara ku rubuga rw'imirwano aho barimo gufatanya na FARDC ndetse n'Abarundi. Imirwano rero irakomeye cyane ndetse urwamo rw'amabombe nirwo rurimo kumvikana muri biriya bice. Abanyagihugu benshi barimo guta izabo ndetse hagaragaye imirongo miremire y'abaturage barimo guhungira mu mujyi wa Bukavu. Muri iyi mirwano kandi irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo, ndabamenyesha ko indege z'intambara zirimo kuyigaragaramo ari indege za FARDC. Ni indege zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Kisangani kuko ikibuga cy'indege cya Kavumu mu buryo bwuzuye ubungubu M23 niyo irimo kukigenzura. Indege za FARDC zirimo kurasa kuri M23 zivuye mu mujyi wa Kisangani. Ibintu rero ntabwo byoroshye kuko urugamba rurakomeye cyane ndetse muri iyi minsi igisirikare cya Kongo kiravuga ko byanga bikunda kigomba kwegukana intsinzi ku rubuga rw'imirwano. Amarira n'imiborogo bikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu munsi mu gatondo ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri, ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birenga 146 byashikanwe mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, ibiziga birenga 146 by'abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba muri Kongo byashikanwe mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe mvana mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ibi biziga byaje mu makontineri bivuye mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aravuga yuko aba basirikare b'u Burundi baguye mu buseruko bwa Kongo kuva mu cyumweru giheze aho indwano zari zirimo kubica bigacika muri teritwari ya Karehe. Abasirikare b'u Burundi bitaye kuri songoye mu mirwano ikomeye cyane yabashamiranije n'abarwanyi ba M23 hariya muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi barenga 300 bitabye Imana ariko ibiziga byabo byose ntabwo byigeze bitoragurwa nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi akomeza byemeza. Amakuru yizewe atangazwa n'abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana muri Kongo yemeza neza ko ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Burundi byagiye bisigara ku rubuga rw'imirwano ubwo M23 yari bamereye nabi irimo kubahondagura, bamwe barimo kwirukanka bahungira mu mujyi wa Bukavu. Muri teritwari ya Karehe habereye imirwano ikomeye cyane ndetse benshi mu basirikare ba Kongo nabo basize agatwe muri iriya mirwano. Abasirikare b'u Burundi bumvikanye barimo kwidodomba bavuga yuko FARDC ndetse n'abazarendo ari ibinebwe ngo barabatereranye ku rubuga rw'imirwano kugeza ubwo M23 yasigaye irimo kurwana n'abasirikare b'u Burundi bonyine, FARDC ndetse n'abazarendo bamaze kwirukanka barimo guhungira mu mujyi wa Bukavu. Habaye ukurasana gukomeye cyane rero kuko imibare yerekana ko abasirikare b'u Burundi barenga 300 bitabye Imana ariko ibiziga 146 nibyo byonyine byabashije gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru twamenye ko ku munsi w'ejo ibindi biziga bibiri byari byashitse mu gihugu cy'u Burundi bizanywe n'imiduga ya gisirikare y'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa ko ari aba ofisiye bagera kuri 2 baguye ku rubuga rw'imirwano aho imodoka za gisirikare z'igihugu cy'u Burundi zagiye gufata imirambo yabo mu mujyi wa Bukavu. Ibingibi rero bisiguye ko ibiziga byamaze gushika mu Burundi ari ibiziga 148. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko za moruge zabaye nkeya mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu ikibazo cya moruge kirakomeye cyane. Abanyagihugu mu Burundi baravuga ko batarimo kubona za moruge zo kubikamo imirambo y'ababo bitabye Imana i Bujumbura. Ubungubu za moruge nyinshi zirimo abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba muri Kongo. Amakuru yizewe ava mu gisirikare cy'u Burundi aravuga ko ibiziga by'abasirikare b'u Burundi biri muri za moruge i Bujumbura birenga 280. Hari ibiziga bindi byavuye muri Kongo ariko kugeza ubungubu ntabwo birashyingurwa.
Hari amakuru avuga yuko ku igenekerezo rya 15 hateganijwe igikorwa gikomeye cyane cyo gushyingura ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bakazakingurwa ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda mu gace ka Bubanza. Kugeza ubu ngubu rero ikibazo cya moruge kirakomeye cyane Bujumbura. Abanyagihugu ntabwo barimo kubona za moruge zo kubikamo ibiziga by'ababo bitabye Imana. Moruge zose zamaze kuzura ibiziga by'abasirikare b'u Burundi barimo gupfira muri Kongo. Abadogiteri mu mujyi wa Bujumbura baravuga yuko iki ngiki ari ikibazo gikomeye. Umwe mu baganga waganiriye n'umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana yamubwiye ko ubungubu moruge ari ikibazo gikomeye cyane. Imirambo y'abapfuye bitabye Imana bazize uburwayi irya nino mu gisagara cya Bujumbura irimo guhita ishyingurwa ikubagahu kubera ko kubona za moruge ari ikibazo gikomeye. Bamwe barimo kuvana ibiziga by'ababo bitabye Imana i Bujumbura bakabijyana mu ntara irya nino nko muri za Rumonge, abandi bakabijyana muri za Kayanza, abandi yemwe barimo no kubijyana muri za Cankuzo. Harimo kugaragara za moruge nk'uko amakuru yizewe arimo kubyemeza. Amakuru yizewe ya kure official yamaze kumenya aremeza neza ko mu gushyingura ibiziga by'abasirikare b'u Burundi nta musivile azaba arekuriwe kujya ku itongo ry'abapfuye hariya mu gace ka Mpanda mu ntara ya Bubanza. Amakuru twamenye aremeza ko bizakorwa n'abasirikare ndetse abapadiri 3 nibo bazaha umugisha aba bitabye Imana mu gikorwa kizabera hariya ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda ku igenekerezo rya 15 uku kwezi. Agashavu ni kose mu miryango y'abafite ababo baguye muri Kongo. Amarira ndetse n'imiborogo bikomeje kwiyongera irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Ababyeyi bariko barakorora amosozi. Abana babo barimo kugwa muri Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bukanga ko babaririra ndetse ubutegetsi bwa Gitega bukanga ko ababyeyi bajya gushyingura abana babo baguye muri Kongo. Abagore bafite abagabo babo baguye muri Kongo barimo kurira ndetse barasaba ko ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye bwakwemera ko bajya gushyingura ibiziga by'abagabo babo baguye muri Kongo. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'igisirikare cy'u Burundi rwose bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane ko nta musivile uzajya guhamba umusirikare we waguye muri Kongo kubera ko ngo bishobora guteza akaduruvayo mu gihugu cy'u Burundi. Igikorwa cyo guhamba aba basirikare bose barenga 200 kizabera ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda hariya mu ntara ya Bubanza ku igenekerezo rya 15 uku kwezi. Ni igikorwa iya kure official izakurikirana mu buryo bukomeye ndetse tukazabagezaho ingene kizagenda n'ukungene ubutegetsi bwa Gitega bukomeje kugirira nabi abafite ababo baguye mu buseruko bwa Kongo babangira ko bashobora kubaririra ndetse no kubashyingura. Kugeza ubu rero ubutegetsi bwa Gitega ntabwo bwemera ko abasirikare b'u Burundi barimo kugwa muri Kongo. Uyu munsi mu gatondo ibiziga by'abasirikare 146 byinjiye mu Burundi. Inzego z'ubutegetsi zirabizi. Abantu bose babonye ibikontineri bivuye mu mujyi wa Bukavu byuzuyemo ibiziga by'abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba muri teritwari ya Karege. Gusa ubutegetsi bwa Gitega bwanze kwerura ngo bwemeze yuko abana b'u Burundi barimo gupfira muri Kongo ndetse nta n'ikiriyo kirimo kubera mu Burundi. Ntabwo byemewe kuririra abasirikare b'u Burundi baguye muri Kongo kubera ko ubutegetsi bwa Gitega budashaka kwemera ku mugaragaro ko abana b'u Burundi bashiriye muri Kongo. Kugeza ubu amakuru twamenye nuko abasirikare b'u Burundi barenga 800 bamaze gupfira muri Kongo kuva izi ntambara zatangura. Ibingibi kandi biriyongeraho abasirikare barenga 2000 bakomeretse mu buryo bukomeye muri izi ndwano zirimo kubera muri Kongo. Nubwo bimeze gutya ariko abana b'u Burundi bakaba bakomeje gupfira muri Kongo, ubutegetsi bwa Gitega bukomeje kohereza abandi basirikare benshi ku rubuga rw'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Dore nk'ubungubu mu ntangiriro z'iki cyumweru abasirikare barenga 12,000 bararungitswe muri Kongo kugira ngo bajye kurwanya M23. Abasirikare barenga 12,000 barungitswe mu mujyi wa Bukavu, abandi barungikwa mu gace ka Kamanyora, abandi barungikwa mu gace ka Uvira.
bahawe ubutumwa bukomeye cyane bwo kurwanya M23 kubera ko ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 niramuka yinjiye muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza ubutegetsi bwa CNDD FDD buzatembagazwa. Intambara ihinduye isura mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndababwiza ukuri ko noneho ibintu bimaze guhindura isura. Hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu buseruko bwa Kongo. M23 n'igisirikare cya FARDC noneho bagiye gukocorana ivumbi ritumuke mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu bice byose birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kisekedi yarakaye mu buryo bukomeye ndetse aravuga yuko agiye gukora intambara ikomeye cyane igamije gutanga isomo rya gisirikare kuri zino nyeshyamba zirongowe na General Makenga. Ibintu byahinduye isura. Amakuru mashyashya arimo kugenda yiyongera muri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Ubungubu noneho inkuru ikomeye cyane nuko indege z'intambara zirimo kuva muri Afurika y'Epfo zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi zitwaye abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byinshi bigiye kurwana muri Kongo. Usibye indege za Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo, hari ikindi kintu gikomeye cyane noneho kimaze kwiyongera muri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Indege zitwaye abasirikare barenga 3,000 bavuye muri Chad zaraye ziguye ku kibuga cy'indege cyitirwe Ndadaye i Bujumbura. Ndasubiramwo. Indege zitwaye abasirikare barenga 3,000 ba Chad ndetse n'abacancuro benshi zaraye ziguye ku kibuga cy'indege cyitirwe Ndadaye i Bujumbura, aho bano basirikare bagiye kwinjira muri Kongo gufasha FARDC kurwanya M23. Amakuru yizewe yamenyekanye ndetse amakuru twakoreye amatohoza aremeza ko ku isaha y'isa moya n'iminota 25 ku isaha ya Bujumbura ndetse na Goma aribwo indege zageze ku kibuga cy'indege cyitirwe Ndadaye i Bujumbura. Izi ndege zari zivuye mu gihugu cya Chad. Amakuru aremeza neza ko abasirikare barenga 3,000 b'igisirikare cya Chad ndetse n'abacancuro benshi cyane bavuye muri Libya bakanyura muri Chad bagafata indege ziberekeza i Bujumbura bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko aba basirikare baje hariya mu buseruko bwa Kongo gufasha igisirikare cya FARDC kurwanya M23. Perezida Kisekedi noneho ibintu arimo kubishyira ku rundi rwego. Ni ibintu bidasanzwe kubona noneho ubutegetsi bwa Kisekedi bwahisemo kwitabaza abasirikare bavuye muri Chad ndetse n'abacancuro bavuye muri Libya kugira ngo bafashe FARDC, Abarundi, Afurika y'Epfo, Imbonerakure ndetse n'Abazalendo kurwanya M23. Bigaragara yuko yakomeje kuzonga mu buryo bukomeye igisirikare cya Kongo. Mu minsi ishize Perezida Kisekedi yakoreye urugendo rukomeye cyane mu gihugu cya Chad. Amakuru yizewe yemeza yuko Kisekedi yaganiriye na Perezida wa Chad akamwemerera yuko azamuha abasirikare bamufasha kurwanya M23 ndetse amakuru akavuga yuko igihugu cy'Uburusiya cyaba cyaragize uruhara muri ubu bwumvikane bwa Kisekedi na Perezida wa Chad. Amakuru rero aremeza yuko abacancuro bavuye muri Libya nabo barenga 5,000 bakinjira muri Chad nabo batangiye kugera mu gihugu cy'u Burundi aho bazava berekeza mu buseruko bwa Kongo. Perezida Kisekedi arimo kugura abacancuro benshi abavanye muri Libya akabanyuza muri Chad ndetse n'abasirikare ba Chad nabo barimo kuva muri Chad bakarekeza mu Burundi ku kibuga cy'indege aho bagomba kuva berekeza mu buseruko bwa Kongo mu duce twa Kamanyora, muri za Bukavu ndetse na Uvira. Amakuru aravuga yuko hagiye kuba intambara ikomeye cyane ndetse ko bano bacancuro n'abasirikare ba Chad bemereye Kisekedi ko bagiye guhondagura M23 ndetse bakisubiza ibice byose M23 irimo kugenzura. Amakuru yizewe twavanye ku kibuga cy'indege cyitirwe Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru navanye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abasirikare ba Chad barenga 3,000 aribo bageze ku kibuga cy'indege cyitirwe Ndadaye hano mu gihugu cy'u Burundi.
Hari abacancuro kandi bivugwa yuko babarirwa mu 1,500 nabo baraye bageze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hano i Bujumbura. Bisiguye yuko abasirikare bose bageze ku kibuga cy'indege barenga 4,500. Indege zaraye zinyuranyuranamo zirimo kuva mu gihugu cya Chad, ndetse biravugwa yuko indege zavuye mu gihugu cy'Uburusiya arizo zaba zazanye aba barwanyi b'abacancuro zibavanye muri Libya, ndetse amakuru yandi akemeza yuko igisirikare cya Chad nacyo cyahawe ubufasha bukomeye n'igihugu cy'Uburusiya kugira ngo barungike bano basirikare mu buseruko bwa Kongo. Ku kibuga cy'indege i Bujumbura ibintu byari bikomeye cyane kuva ku isaha y'isa moya z'ijoro nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Urujya n'uruza rw'abasirikare benshi cyane rwagaragaye ku kibuga cy'indege. Ibigo bya gisirikare by'igisirikare cy'u Burundi byegereye i Bujumbura nibyo byakiriye aba basirikare bavuye muri Chad ndetse n'abacancuro bavuye muri Libya. Biravugwa yuko bari buze kunyura mu gihugu cy'u Burundi bagakomeza berekeza mu buseruko bwa Kongo, cyane cyane muri Bukavu, Kamanyura ndetse na Uvira. Muri Uvira hashize iminsi harimo kubakwa ibigo bya gisirikare bikomeye, ndetse mu mujyi wa Bukavu naho harimo gutegurwa ibindi bigo bya gisirikare bigomba kwakira aba basirikare b'abacancuro bavuye muri Libya ndetse no muri Chad. Intambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo ndababwiza ukuri ko noneho igiye guhindura isura mu buryo bukomeye. Kisekedi yarahiye aratsemba, yavuze ko iby'ibiganiro na M23 rwose atabikozwa, ngo azarinda apfa rwose ataganiriye na M23 nk'uko ubutegetsi bwa Kongo bwabitangaje. Ubutegetsi bwa Kongo nyuma y'aho bwategetswe kuganira na zino nyeshyamba mu myanzuro yavuye mu nama yahuje SADC ndetse na EAC ikabera i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, ubu noneho Kongo iragaragaza yuko ibyo biganiro yamaze kubitera utwatsi. Ntabwo izaganira na M23 ahubwo ngo hagiye kuba intambara ikomeye cyane igamije kwigarurira ibice byose M23 irimo kugenzura. Amakuru atugeraho aravuga ko Kisekedi yabonye ko abasirikare biwe ari bakeya cyane, ndetse ngo badafite ubunararibonye mu kurwana kinyeshyamba, ndetse ngo M23 yagiye yigarurira ibice byinshi kubera ko abasirikare ba Kongo badafite ubuzobere mu kurwana kinyeshyamba. Ubu noneho Kisekedi yamanukanye abasirikare benshi cyane avanye muri Chad ndetse no muri Libya. Byitezwe ko aba bacancuro bavuye muri Libya ndetse n'abasirikare ba Chad aribo bazagamburuza mu buryo bukomeye abarwanyi ba M23, ndetse Kisekedi akavuga yuko agiye gutanga isomo ry'imirwanire kuri zino nyeshyamba za General Makenga zimaze iminsi zirimo kuzengereza ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu gihe abakuru b'ibihugu bya SADC ndetse na EAC bibwiraga yuko Kisekedi agomba kuganira na M23, we rwose yabiteye utwatsi. Ndababwiza ukuri ko ivumbi rigiye gutumuka mu buseruko bwa Kongo. Ubu ngubu nibwo intambara ikomeye cyane igiye gutangira, nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu yo ku munsi w'ejo. Nababwiye ko intambara ikomeye cyane ari bwigiye kuba mu buseruko bwa Kongo. M23 nayo yambariye urugamba, ndetse yamaze guteguza igisirikare cya FARDC ko izi nyeshyamba za General Makenga zigiye kwigarurira umujyi wa Goma. Mu itangazo rikomeye cyane M23 yashyize ahagaragara, yavuze yuko imiborogo ndetse n'amarira y'abanyagihugu mu mujyi wa Bukavu byamaze kumvikana, ndetse ngo M23 igiye kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu kugira ngo itabare abanyagihugu bamerewe nabi cyane mu mujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu urimo kuberamo ibikorwa by'ubwicanyi, ubusahuzi ndetse no gufata ku nguvu abigeme birimo gukorwa n'abazarendo ndetse n'igisirikare cya FARDC. Ibintu rero ntabwo byoroshye. Intambara irimo guhindura isura. M23 irimo gusatira umujyi wa Bukavu. Igisirikare cya Kongo nacyo kiravuga ko kiryamiye amajanja, ndetse Kisekedi noneho yamanukanye abakomando bavuye muri Chad, abakomando bavuye muri Libya b'abacancuro. Aba bose bitezweho guhangana mu buryo bukomeye na zino nyeshyamba za General Makenga.
Amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Chad aravuga yuko guverinoma ya Chad irimo gukora ikosa rikomeye cyane mu kurungika abasirikare muri Kongo. Abarwanya ubutegetsi bwa Chad baravuga yuko Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida wa Chad bagiranye amasezerano y'umwijima. Hari n'amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Chad bwemereye abacancuro bazava muri Libya ko bazajya muri Kongo bambaye imyenda y'igisirikare cya Chad. Benshi mu basirikare Chad izohereza muri Kongo ntabwo ari abasirikare b'igihugu cya Chad. Amakuru yamaze gutangazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Chad aremeza yuko abacancuro benshi barimo kuva muri Libya bakinjira muri Chad bakambara imyenda y'igisirikare cya Chad maze bakerekeza i Bujumbura bitwa abasirikare ba Chad, ariko mu buryo bw'ukuri atari abasirikare ba Chad ahubwo ari abacancuro bavuye muri Libya bakinjira muri Chad bagahabwa imyenda y'igisirikare cya Chad bakaza muri Kongo bitwa abasirikare ba Chad. Ibimenyesha amakuru byo muri Chad biravuga yuko ubutegetsi bwa Chad burimo gufasha Kongo kuzana abacancuro mu buseruko bwa Kongo. Hari abacancuro ibihumbi n'ibihumbi barimo kuva muri Libya bakamanuka bakinjira muri Chad, igisirikare cya Chad kikabaha imyenda y'igisirikare cya Chad bakayambara bikagaragara ko ari abasirikare ba Chad, ariko mu buryo bw'ukuri ari abacancuro kabombo bavuye muri Libya barimo gushaka kuza kurwana mu buseruko bwa Kongo. Ngibyo rero ibyo Tshisekedi arimo gutegura. Tshisekedi aravuga yuko agiye kurwana intambara ikomeye ndetse ngo iby'ibiganiro rwose ntabwo arimo kubikozwa. Intambara rero igiye gukomera cyane mu buseruko bwa Kongo. Hari amakuru kandi avuga yuko Tshisekedi arimo kwitabaza abacancuro ndetse n'ingabo z'amahanga kugira ngo zizamufashe kurwana n'igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko aricyo gifasha M23. Tshisekedi, Uburundi ndetse na Afurika y'Epfo bakomeje gukubita agatoki ku kandi bakavuga ko igihugu cy'u Rwanda aricyo gifasha M23 ndetse Kongo n'Uburundi bari mu migambi mibisha cyane yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Chad aravuga yuko abacancuro bavuye muri Libya babwiwe yuko bazarwana muri Kongo ndetse yemwe ngo birashoboka yuko bashobora no kurwana mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru arimo gutangazwa ndetse bigahuza n'amagambo yatangajwe na Tshisekedi avuga yuko azagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ni ibintu rero birimo kugaragara yuko Tshisekedi arimo kuzana abacancuro ndetse akababwira yuko bazamufasha kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Wewe avuga yuko aricyo cyateye Kongo mu buseruko bwayo ndetse Kongo abasirikare b'u Rwanda aribo bigaruriye umujyi wa Goma bakabyitirira M23. Ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi barimo gufatanya na FDLR ndetse bafite imigambi mibisha cyane yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira mu gihugu cy'u Burundi, abandi bakanyura mu gace ka Bukavu nk'uko amakuru yamenyekanye abyemeza.